ephunga abantu ethempelini, ephunga abantu ethempelini, ephunga abantu ethempelini. Ithi yathi mayimbona le ndoda eqeda ukuphunga abantu wayiqonda ngqo kuThixo. Wayiqonda ngqo kuThixo. Ithi ke le ndoda abantu abaseduze kwami babelele bevuthuza ubuthongo. Kodwa le ndoda maNazaretha ithi ngavuka ngakhuza ngilapho nasimbambeni wenza bathi bekhapha mababamba le ndoda ibona uSathane ngamehlo. Bayibamba badala ababoni balele ababoni kwenzakalayo. Ithi le ndoda maNazaretha ngahlala phansi, ithi ngathoma sengihlale phansi, le ndoda ithi ngabona into engakaze ngiyibone emhlabeni, ngiyoze ngiyise ngingakaze ngiyibone. Ngabona umuntu esuka endlini emhlophe ngaphakathi ekuphakameni, unyawo lokuqala unyawo walubeka emgwaqeni, njengoba usibona senyuka ngababhekuzulu, walubeka emgwaqeni. Olwesibili unyawo ithi wayewajijela ngaphesheya enkanyezini kwabheka besayo. Olwesithathu wayewashona abantu. Wena emasila usitshele ngemisebenzi yakho, sishele ngendaba yenzondo zakho, kodwa ushebe ukhona nami phambi kwethu. Izokhulunywa nini le msebenzi? Izokhulunywa ngoba ikhulunywa nini le msebenzi? Ikhulunywa ngobani? Ngoba uthola umbhobho manje uvela ukuthi awungamthola ngiyamkela. Nekaza mina kwaphela iminyaka emine. Shembe inkosi. Shembe uNkulunkulu. Ethi yathi emayisiya enkosini enkulu yasephakameni ilanga, uthi yathi mayifika uthi wathi mayiguqa phambi kwenkosi lathi lithila hawu. Ukwenze njani lo muntu? Amen. Ithi le ndoda ngafuna ngamehlo omqondo umuntu baba ukwenze njani lo muntu? Kodwa umuntu ubaba ukhuluma ngamuphi umuntu uthi awusamkhumbuli. Uthi baba kangisamkhumbuli. Ungasamkhumbuli umuntu uthi cha. Ithi Nkosi unyazi lwesulu sahlezi kusalele sesibili. Umuntu owesakime eparadise mphethe inkonzo awukwazi yakhumbula kodwa awubaba ngiyakhumbula. Uthi wenze njani lo muntu? Uthi ngavele ngacakeka manje uzophendula kuthini? Mayithi Shembe ungenze njani lo muntu? Ngoba mina ngabona umuntu eparadise kuphela, kodwa ngididelile mayithi Shembe ungenze njani? Ngamehlo omqondo ukuthi konje ukwazi ngizomphendula ngithini. Kodwa waboza nje wathula wathi ukwenze njani lo muntu? Hayi uthi ngempela uthi ngathi baba angazi baba ukuthi hayi ukuthi kawazi. Lo muntu lo njengoba umbone ezakini wabona lo wedwa thempelini. Ufuna wena lo muntu efunda namhlanje. Wayevela wena kimi uyafuna namhlanje kaloku. Ethi Inkonzo ehlala maNazaretha ilanga lamalanga ethi wothi lapho khona emawuthandaza wocela maNazaretha akuthandazise ngoba uyafuna lo muntu. Wena kawufuna wena libe izindaba zabantu. Nekaza
ngubani kwenza uma wenza into engenziwa lapha ushaka kuphela ushintsha izinto eMalazaretha osesihlala kuphela ushintsha izinto akekho omunye eMalazaretha oshintsha izinto ngathi ngikhuluma nomvangeli ngeSabatha ledlule siyixoxele nje kumekho ukuthi sixoxa ngoba kuyekube kuhle kuqala bayazi abadala wabe uyothamanaza thina isihlangana lapha akuhlangana khona akuzane ngoThixo kodwa yaphika uThixo uphi nisakwenza lokho lutho mabona iNazaretha ngibole siyabheka kudeyo ungawu sibingelela mhlawumbe noma awusibingelela akusolutho kahle kanti sayafundisa eMalazaretha sayafundisa ukuba ubone iNazaretha uNkulunkulu usuke ekuthanda weyibonga kuyinhlahla ukubona iNazaretha uhlangana edolobheni uhambe eThekwini uhlangana neNazaretha kuyinhlahla wazonda iNazaretha wena laba abantu okuthiwa bayinhlahla laba esitelwe ngabo kuthiwa bayinhlahla wabazonda wena ayanikaza uthi wababonisa imali uyishilo nalensizwa nesibonga ngifuni kodwa uyisho uthi wabonisa imali insizwa ekhona kuleli bathi eyiNazaretha hluphana kakhulu lo mfowabo engakhona hluphana kakhulu emndenini nalo mfowabo ongakhona uthi wathi esuka lo mfowabo ongakhona wavele wakhetha inkosi lo muntu esekhetha inkosi lo onangapela maNazaretha uthi wayesehamba lo esethatha imali eseyobonga jabulela umfowabo thatha imali uyenkosini inyanga yezulu uyafika uyabonga baba ngizobonga ithi inyanga yezulu bongani uthi ke baba ngizobonga ukuthi umfowethu lo engihlala ngembika njalo Nkosi ngempila kuwe awumuntu usezomuntu wasikhumbula wakhetha inkosi useyiNazaretha ithi inkosi hayi ngoba khona ufuna wena hayi ngoba khona ufuna wena wabube banamali ufuna wena maNazaretha asikholweni Kangazi nokhuluma ungaka sikuthatha ngoba siyambona uNkulunkulu semlandela kakhulu. Thina sikuthatha. Sikuthatha ukuthi ukhuluma ungaka. Ithile uthi ungithi bangaphela bahlala wahlabeka lo owayonikela umfowabo ukuthi nawe uyajama siyakhola ufuna ukuhlabeka. Wahlabeka wagula washona. Uthe mayiseshonile lo wayesezokhetha inkosi wahlubuka phindele kuthi
ulwazi lwesulu kodwa into ehluphayo manazaletha lapha umuntu osuke embone ngempela uShembe akapheleli kuleli batanazi kwenziwa yini umuntu osuke embone ngempela uShembe akapheleli kuleli batanazi kwenziwa yini Kosi yamakhosi khona insizwa lesizwa angiyazi noma sekhona emhlabeni ngoba kuyahanjwa kangaka sizwe kwakunene lapho emandeni lesizwa yayikholwe inkonzweni kwezinye inkonzo ingakholwa la eNazaretha ithi lesizwa maNazaretha yathi ngelinye ilanga sasashuma kusashinyalo ejemelweni nanapho babumlungwana nonapho babumdlalo sebeze bebezimfamele nje babezimfamele ejemelweni ade abavelanga nje bazimfamele nje ithi lesizwa maNazaretha ngathi ngiyangena kanti ngiphumule kanti ngena ekhondini yamaNazaretha ithi lesizwa ngangena ithi ngathi sengihleli uvela wasukuma umuntu wavela wahlabelela esukuma phakathi ahleli phansi khuluma ngoShembe maNazaretha wasukuma lo muntu kade ehleli phansi wavela wahlabelela ithi lesizwa maNazaretha ngambheka lo muntu ithi ngambheka lo muntu wahlabelela kwakhona abantu abamvumela khona lapha phakathi kodwa ungasengibonda wehlukile awugibele ekhondini yamaNazaretha kodwa uNkulunkulu wami yini lento engenzile uthi sathi masifika esiteshini esingaphambili isitimela wavele wesaphansi washintsha ikhoji wayongena kwenye ikhoji hayi wangena noma yayikhona inkonzo kule khoji akuyona kodwa kuseyiyona yamaNazaretha wangena wahlala uthi ngahamba sayi hayi ngafika emsebenzini uthi ngasebenza uthi angisebenza umsebenzi permanent mbambe into uthi ngasebenza uthi ngathi mase lokhuzile uthi ngabuyela ekhaya uthi ngathi mangibuyela ekhaya uthi ngalala ebusuku uthi kwavele kwafika umuntu hey uShembe usebenzile ngani maNazaretha sebenza ngami nawe kodwa lokhu inkinga umaze mina ngathi ukuthi abantu bakudlala ngayihlavu ngaphandle uzokuthoba bakudlala sokusinukulo bakudlala ngayihlavu hayi sokuthi phela maNazaretha ikhafira lo muntu boyise uyambona mina ubathi cha uyangazi wathi umuntu mnamshaya uthi hey uthi wane washo njalo uthi ngethuka ngaphapha mangile uthi ngaphapha mangala leli demoni lingilandele uthi nangaphela maNazaretha uthi lo muntu ngavuka ekuseni uthi siyakhonza lapha sikhonza enkonzweni yodwa ekhaya sonke uthi ngisho no-anto lamana nobaba uyakhonza sikhonza enkonzweni uthi ngathi uma ngivuka ekuseni uthi athi anti uthi wathi andiya hey ngilandele idimoni lakwaShembe ngilandele idimoni lakwaShembe hawu lengane idimoni lakwaShembe lengane njalo wathi hey ngingene ekhondini yamaNazaretha ngingabuyi kodwa angiphumile ekhondini yamaNazaretha ngaphumela kwenye ikhoji kodwa ebusuku sekufika indoda ithi uShembe yekuzwashi ande yekuzwashi ufuna ukuphakaza khipha idimoni ithi nangempela lombiza maNazaretha amahlambasini ithi nangempela wasenza u-angisiwasho ithi ngasikhathi siwasho ngahamba ngawuphalaza ngaphalaza